الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين ودي الله تيغانا الله كوفا نصلى النبي كما صلى الله عليه وسلم أدي صحابني أدي دنكني أدي سرسوغي ياخد يا موندي ينكوتا الله غنو سكبا النبي جمع الله غنو قل لكنا خالصا لوجه الله jarabi bi Allah ta'ala ngi sakko kama Allah ganne jarabi ku Allah ganne ifanka ndi seberi yankinno ya rabbal alamin nemani balla gunyano danga Allah ganno nyana aywa Allah ku fanu ti nemani ku ya Allah ya karim Allah ganne hammini na rammini sujarana fare yano maga ogarini akinyandi beswa kengeni khoyi oga bamako tarenga sasa alhamdulillah kharam godan tanto de menyere kengeni a Cheikh Malle Koita a kengeni association culturelle soninke du monde agomaka francia ay man kengeni almamin geni ay wa tafsirun dana geni khirndin dana geni katti alla dinanga Cheikh Malle Koita bama koy ku waqatin alhamdulillah hafidahullah wa ra'a ado a Cheikh Ibrahim Tunkara almamin geni agomaka francia ozwar geni akayo maka arrêté semaine vacances nga nan ke fiqa ko ko nda xare menyime الطالب هارون غاكو اوغا باماكوي يا الحمد لله كوسوني كان خرام مغني سودي منيري يسوغاني خرام مغني نياني كونفرنس نياني فرنسي نغونغا ايوا الحمد لله اخني بيغو مغايري ساغا سيري اخني ادو الشيخ ابراهيم جاغوراغا ايوا ادو اخني كوتيبيغا جيكي كافونغا isuke fi na konferansi khore organisation kondanga ado soni kan kammu kanun sudanga Bamako nogonga Allah ta'ala ngana dunge conference ke awonya na dimasin kota insha Allah ta'ala kagana ngamulana fatan panche kita conference ke ribarenga numero ni yogo oerni kungara khanda numero ku khiri insha Allah migire dingira ke koy gai conference ke nyana kan kota otanya na dimasiria yi Allah tabaraka wa ta'ala ngana dunge conference ke awonya na Allah gara khanu subhanahu wa ta'ala dimasi begarni lenkini le 18 ya aywa lenkin le 18 aywa o fay khaso kebe novembre nogonga insha Allah tabaraka wa ta'ala lenkin le 18 dima ala khamsa nyani lenkin le 18 juma le 19 samedi le 20 dimanche le 21 ke khaso tampil ndo bane aywa gagme aywa dimanche kotanga awnyana asay 2000 amdalay asay 2000 sorobeni ga muntada misidentu walma Dr. Ousmane Salih Traoré amiside agnati muntada miside aywa walma Jamiatu Sahil Université Sahil ngano kube sali khore goyeno nga alhamdulillah aywa Kenya muti na soni kontu khirino nga nantina li conférence khore yeno nga conférence kera alhamdulillah se fayerni nya Bamako ta khanunda nga soni ko beniga Bamako no nga aywa se fayerni nya o sudanga no nga ke conférence amara sere susori malenjuru gana serebe kaba Bamako amdalay asay 2000 aganyana muntada miside walma Ousmane Salihu miside Jamia Sahil nokunga angana jofeno numero ni be khagi safanto ngalla angene kriyano kunkongo dimanche à partir de suba 9h30 nga sali lakenga munyini osuna menyinonga korosunda ga fene kusoni kan karamu khoro première fois suna menyi Bamako ikundu wala kella hala yerni conférence de bere khadanga ma soni kalemme suga Bamako angede na fankita ke gango tengi katti sire suga Bamako ale Bamako kara kharibe gna khayanga mulana litawi aywa bismillah folla qami tenya allam pinyani kana li ke conférence awonya na ke ani fare na kuna kinyandi beswa aywa nanti saga sire soro alo akhni bega jikke kofo isuke fi na conférence khore organiser dimanche ko insha Allah ta'ala agage mele 21 ke dimasiri Allah gana dunge si même ra ko mene juma ko mene falla ketere à partir de 9h30 nga osuna menyino a Cheikh Malle Koita a Cheikh Ibrahim Tunkara Haruna Gaku o faba khayre kengeni a Cheikh Abdul Karim Kamara akhagro ay mo France agri France o magayre o se menyini barake insha Allah tabaraka wa taala qorosun daga menyino nga muntada asay 2000 miside aywa kengeni hamdallah aywa asay 2000 angana jofe khari busi keno kunga angana khirna de beri migera ngomdi korosuna menyino nga muntada no insha Allah ta'ala Ousmane Salihu miside kenna ngem palla Allah ko mo isalamani ani maganga ko ngo bawni biresu oga korinto kudi tampinta ku farun kinyandini
faru be rogi kinyandini nkente saka muno akinyandinde epi nyimme nga sugure se fe suga ko ngini da batte mo suga nyana boni ne Allah yeso nyamuru ni tay ngolli ni ti foyi annabi gede kebe ko alayhi salam nan tallawi ko mende mana ko mebe gana nyaga Allah ko mende mana ayo go sentoro gan kata su de mana na burube ni go maga khasengo danga yonki sahabe go maga limina gum pay sorongo terinkana ona faru kuraga oni kinyandi so fokunya sababu na haju gumi gebe haju pendi ori jamane ke alhamdulillah ala timel lemme be bani yo fubeni ge nyoma kempede ogere tourna de berna fubeni tuga etele makumo fili dala timel lemme ni susine tuga kunka tuga dinger ni jope janvier sorobeni gamlana renouveler mogere sa feke ngogna daga France inshallah mais ori yere ampunge tankebe ala time ampunge kenga fubeni ogere gi kharamun tuga ogere gi tuga nandigi tuga kharam no kuninga alhamdulillah kesini sefengenya Allah kuma begere tunanti ala tima ko kala yorni ikakani nogonga kalle kala woridi ikai igiro mullagana igi tokko yogoni la halangana ko nganda amuno me kenya non tasula halan ko mo kani de kani oniko wala kella hala ana walla wiya nya ko de hamminde susinyai annabi alayhi salam ayyumutani Allah de nema nya yogoni la ade gona khajara biti korinto one mede manaya on te fosumede osune jarabi noko banana tune jarabi nya ibannahu miskina kana tunantine jarabi nya imiskina hunno khorna ke qissa terinka ndewtu sheikh mpazinya kengena sheikh ali salabi apasin no nanti yagare yogwani waqtin qoto amaha daqat ahwal zawjiha waqtin qoto amaha adikina imanya problem nga miskina hunde lesemande qotangiya anya sababu yo humbakkenge nya na bawni fonti maga ga jongini seberi yo korinyana ide banna go khibare mugu alla de nema nyada alla de senya banna keda ya khare ga katti banna ke asiga follaqinga ade follaqal laga reportun konko biramba gere follaqen konko aywa gardien beni gano ibogu katti ya khare ke itanne manne murun atinne mulla ke patro kundu ke nema gume kundu miskina nyani nga sentindi lo munda nyogum pay bakka sababu ne mulla khaninde patro ke ko yime ngan katti mo ko ngadanga itada nga man anti anken ni koy aywa ogante la ko patron ati gare ga ko patron kedanga nanti golnyanga na yani nanti nke a akhiya gare nyani nga gade ko ada nanti agida nya gare nyani nga ma ko khana ya gare ma mare nya gare yani nga ikun khaytu nanti gida nya gare tana sunte patron kemaga lembani yani akhiya gare ntemaga ikun etu me ile seme idaga ko patron da iti gare go fasiki follaqenga ati haju nyana nga ina mulana li imo ya ko ngandanga ka ode tirlo ti kona tangida nya gare nyani ya birambe agire ko patron tinke gida nyagare ati gare wara anallo birambe agiro dimma be aro patron kamma agiro patron kamma ade kunyi patron de kunya tantinke gida nyagare kammo atina am gida nyagare nyana nga ukhtaka min adam ngida nyagare nyana nga osubogu ofaba adam ado ma hawa Allah ta'ala ngedo ko nanti do taga obogu no nyai ofaba adam ado ma hawa kenya nino nga dambe ngana ko tumo ko so sutelle legeri ofaba adam ado ma hawa alayhi masalam agede ken ko dimma be afalla tadanga banna ken ngemulla na sefe yogo ko ngandanga nkibare nga nsimme maka amu untenya nga nkedi megebe gebe yaneno nga londum bungo maka ole semanto yogoni kina ni kara yogoni miskina hu tampiyo ngoy nke fage decide ndinkina yogo mbake nyai na sababu nya kori na sababu nya lighiye na sababu nya tampiyenga lumu pay khatana bakka khara nokunga asababu ni korinya lumu pay sakka kanga dago ngai fay kala watemma asababu ni seganto danga tambu ngai ifo khatana bakka luwayenga o fay kompo kasonya me khakum banna ni simme ma khantora kula halani khala nongula ngoni nalla ammo ko ngandanga فهل عندكم شيئا ليوم التلاق فما عندكم ينفض وما عند الله باق اتنا مولا ننترنا بنا كنيا نيغا فارك كونغاندا اتي فون يا مغانغان كاتاكينيغا لا حركو تنسيرو مومري الله وندي منا باكود الله نندي ما خمبني الله ونسترني قرو الله نستر خمبني الله ونقدي انكوري نيغاليندي نكودو الله نيغاليندي كيبيغا خماغا انيمني ساراغا الله غبكا انكي توري ولكن كيبيغا الله باغي كنيان تنيمني كنيان دومني كنيان توغني كنيان سبتيني لا اله الا الله عليكيا كو يغو كيدانغا afalla gire ko banna keda atana sage sefege atinde sefege ko nganda nkafa ko mo banna sugo terenkana sere sugo video ni ngalla nkafa ko mo khare korinton dema khara nabi miskina ni ndema khara latime lum ndema khare miskina ni ndema khare wutunton dema khare tampinton dema khana tunanti khana walla dukane khumbene khani nyagalindi alla na khanyagalindi khani bogu problème alla na khabugo problème khani bogu jarabe alla na khabugo khajarabe khani bogu lesemande wattenga alla na kha wattun jara na kha hammini jara alla na dingira nyangi khadangati يوم القيامة خجنا دينجرا بكني خندا نيني بكني
Allah na me akinna khay arjanna ganda kabe kini Allah ne kem ka me kinna khay arjanna kebe ga khamaga anyimene ya kebe ga Allah bangi kente nyimene atan sage gadi asage digame kale ko banna ke terin kana ayille tinan sage gadi tani sikki aga sage ne digame ke aga kongo afalle aga sage ne aga kongo dimmabe aga digame ke kongo afalle yagare kelle seme aga sagene ati yagare ketada ammin pamu wa banga sefebe kongo mankabe turongi nga sefebe kongo la haran kibarake ngatina nanna bure mbagandi nge kongo kota su video sunte dangini ngante kongo ma anka min pamu wa ba yagare nti nke kari tampie nyani nga kotande jotende leseme mendi nyimbe laure ntelo ko maganta ko khamulla ntemulla anni logo ndeke sefe ya ko ngandanga tani manne menga sagene aywa nkentindu yankandini ankendangana Allah tagono nkentindu jasandina nantina bure namaga nkentindu rono problem nanti ankenyan intan limu kongo tanti gana ko nantina bure ya namaga bal se antinda lenkilim mo ko se ante kuda odi mo ko kada me kente ko ni nantanyam posinga kente ko ni nanti anyanin kamma la wallah kempeti ade kesefe ya ko ngada bananti wallahi kempeti anga kamana sefebe ko ani kamagi ngajunwa sefeke kamman simmandini nema kenyimbe gele kitamo gobe sefeke inde mana garingan qawin nema lono nokube kenya konteninga kenya nyagali yeninga ngatina nan sage tani manime ngatina nan sage wallahi inna kunati Allah taala ngana tirni kesi sange ni kamana jabi nyitini soronda gare nyogo mutammikine agani jabi nesu khana nani tammikine khana tammiso tammikine nabure haqqi be gallingada khana wutu khana kine kuro khumbena na nyinda bugno ko agire sefebe ko atikebe ginke maganye meneya kebe ga Allah banye kente nyimene nke de mandi medde mandi ngalla ko mo ngalla iga de mandi nke de soronde mammi de masorotana ni ande mandi nke de mandi sare Allah ga bakin kakitengure sare Allah ginkerni bakano ko bannan tande kidiga medi ngaju ne mullan nan sage ya kebe ga maga akini an qalle fanye meneya khakebe ga Allah banye ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi atwaga kense fe akongo alhamdulillah yagarende ade fofos yagare hajunga ada sunya ngadanga Allah ille banna na burilla kana ade berekindi kenyane Allah kumu tigana sadaka nim bagandi kan hinne miskina ninga khanda fu bene khibare mugo khankinne Allah kumu Allah ta'ala kune khalle nyani khagana fofos na faga Allah ne fotana ya walla abatenga khana tuna tikkorin tonde tampin to begano Allah de khajare bitiya nema nganke maga nemante kumaga khogere kulomu beniko limina mbuchunu imamini majogo iyo goni qasu bito kerek iyo goni qasu nagati iyo goni qasu filli kunya fay melikhini dingiran qibar iga wunu iga tampiende khota ode video fanan koy khadi wori on tagay filmene khadi kudo khankoti wal ibe gide mana idema kenya no ogeti dingirana murida bawni seni bega kenda dingirani bega ndan qallu feti wallahi an kallangi tokko malakul mautu tellam putu bakiya an kalle nan qabura ke bana an kalle ne angere ke be wura dukaniya ma dunene ma indakum yanfadu wa ma inda allahi ba kullu munurinya ko yukumbene kunarinya tuwana na dinan kinyandi kunarinya almamininga kunari sigalla dinanda walakin allah tifamu angamira khullen no allah komo onte sagam no faruku kinyandinde sirge be no khiliga ko mo khaymeni hajunyan kana ka finya muru nkiti sire jabini bawninde allah ya muru te subhanahu wa ta'ala wallahi inte décourager inte tampini ngoni ye kinyandini na likki bogudu kamma an kabe gede mugu asenganda ambe ga taagundini na garda ngama sekonde beri ananyare allah naga nke goni kebe senginda nyimme na bure ngakinni nakin ngakat kebe kinyandini nakinyandi video anyime ambe ka torongaye angede mugu anna sembane ya deberni afalle anga man sendebere yawm alqiyama allanati nkome fulane gani kunna mawriyaba amma la hala mugwaba akako ngi gada kebe ga khama gani menea kebe ga alla magante ni mene bannande de makunduya alla ga no hammini jarana bannan suga nyana kundu korinto nyeme tampinto nyeme ono khom khanema ni alla ga nakro sinden wondi noda اللهم فرج هم المسلمين وارزقهم الرزق الحلال طيبا مبارك فيه ووسع عليهم مع رداك وألف بينهم يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.